Jumaine omato bono talengo ODM. Lakini muwanja na ODM. Kindo bono nje vice national vice chairman. Chama cha ODM Kenya ngima. Na baba mnako enda yeyu na nje nkuboli ndo party leader wa ODM. Aba barabai tunga batwe kura, abakamba batwe, abakosi batwe, na bakale njini bakege bago twane chimansa cha mintu mwino gaiga. 2030 tunabongo tena nanje kirweke ne. Tekunya alikana boy. Igonta itemba sabenya ki itkolia Jumaine. ODM nebwate elections ase chi polling station lakini baje kuombera na saamo kile polling station yecho abantu 30 abangina 10 ebasa 10 abagaka 10 so that babe abantu 30 ekiame kirazima bona kinta yetukobe party leader razima ntangane konyora abantu abaya na handi na boigo ko register abantu esekiam mo wanje boy abantu bode mu malema mwenzi pi hono kimure mwenzi kyana abantu bane make sure Jumatatu Jumaine yani mwachire mwakire kuleyo tochora abantu aralia gangunda evenyuma etekanganiga yabo yebo tigamba tebige Jumaine na tebe Jumatatu abantu bache boy chi form 1 vocational eye ndio yakabiri Jumaine abana ODM boss ODM mbabwate elections chair polling stations ninje ine chairman vice chairman ya ekiama ODM national vice chairman Kenya kakikinde umwana chama ODM lazima wosenga gache kiama ngosa banga mutakidendwo Ntegetenga baba kachire eyu na nche ikobolinde obu party leader wa ODM Kenya. Kenya lazima na ntuka tuganda. Kwani Kenya gaiga ntunia ama niko itereto mugo. Asa na ntuka otokuga. Ege ntukyo kanda basabe moreje step naba na ODM. Osobo Jumaine monchorere abarai ase polling station baranya roto konya kwa gachigisa bano mweshimiwa ina muteringa chikura chiwoja asoni ye mugaiga tosokelere umuntu mubanje bwe yewe mwanje tesonya sonya no muntu bono and bono kutoka na neregas itiko ya Jumaine ekiama kya ODM nko kora kirobo choi ase chi polling stations abarai bali batagete gotenena Otenye kiama ODM kera ninche vice national vice chairman Kenya ngima kakikinde vice chairman national vice chairman ye kiama kia ODM lazima useme kishuna gusi tuabeke kiama ya kongire yasaye kawanje ekiaro bobo banda babwati 2032 na nchi ndo musatu ndibeza bongo the nsense Usaba ntobole gabo bwate ndamwa. Otwale ndamwa mwanje tuanje ngote nande 2032 naende nkobande president. Uje kiame kyo noerero mwenye ndete wote waninche ntaita kobe party leader. Usaba ninche buye kana tenete na Raila iri Kasarani ngamupinga. Bagata kisanduku bono naira gachire eyo ruto mokonyire nabako enare eyo mo wanje njentenene ngo Jumaine ntete maboli mwezi walimore kiama ODM mosoke mwakabarai chikura ase polling station na litwanya ko osia barai bande
Naye bona kirage kyarole yubyogo itatuora ngabanda bodi yango kabari gasembi. Tuwe wikaga utumaye gukwana. Mo wanje moyo. Esenge njembura. Ndagitemo mheshimiwa n'abakwani lakini abana abo. Ndayite symbolically na abaire chiteke.